Takže čaute, vítam vás pri mojom ďalšom videu a dneska je tu s nami Most TV videos. a dneska je to taký challenge. Musím prejsť na zadnom a dávať pri tom manuál cez takú dlhú cestu až ku obchodu. Takže neviem, či sa mi to podarí, dáme to iba na jeden pokus. Alebo na 2 pokusy, uvidíme. Tak zatiaľ čus. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya. Kid from California, trying to make it in life. In school they never taught ya. Dreams of my own, I've been working from home. I can do it on my own, but sometimes. Káspa sveta. Ak sa vám toto videjko páčilo, budem rád, ak zanecháte Like odber a koment a uvidíme sa. po ďalšom videjku. Alebo pri ďalšom challenge, ale budem chcieť točiť ďalšiu hru. Tak čus.